Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kalamti Foundation kabala bu hakmat ya kathong ban sumar yikibriyo kiba imkirni how drugs kalapli ya rehabilitation center hagashnong like kor mauri madan he East Khasi district yakani ka rehabilitation center la khapri bon da advisor jongkatrat social welfare uba polling do ubala long kumukong san harengkat ka jingsa khilang jong mission director jongka drug reduction elimination and action mission uba Francis Kharshiyeng kinongkit kamshnong bat kiwe kiba shakhat sngam ba They can handle and talk to them also. Yes, 15 staff. So it's about 15, including the nurse. Including the nurse. Locally was a senior. He doesn't know. Yes. Doctor, nurse. Space for training. Total space for. Start small, huh? These are one thing we should. To kitchen and dining hall. Foundation. Sorry. We have a doctor's room the other side. We got set up. Trong father, trong cái kids, partner hàng đã có cái số lượng gì là nhiều hơn được. We are also getting the other space. Benda like country by church. Really nice. Traditions actually. Of the space, yes. We had choose with support to Sir Francis ni I training with Father. Thank you so much for accepting that proposal of ours as well. It was a big success, and we hope that we will move forward with many more vocational training for the boys. Because when they come out of rehab, when they don't have anything to do, they go back to their old friends, go back to the old company, they go back to their old habits. So the main point of the rehabilitation is to break that chain of habits. The first thing on his mind is drugs. Shaban Bamru, it's drugs. Shaban Tiaru, drugs. Shaban Tiaru, Prakana Shangan, your drugs. So his whole mindset is always about drugs. So to break that cycle, what first of all you need is detoxification and then rehabilitation. And all of this is only possible if, like we said, with Sir Kharshiyeng, Nilet Chaka, meetings for DC, yung the Kashnong Kathaw kam Aila, like Navala, Donlang with Mam Samana, Doniva, Bandula Aslam, Iladon Gachaka Mau Kasyan. Abaheva. Everything is perfect. Kashnong Kamaya no see. Because of this stigma, the rehabilitation center is more secure than a hospital. Hospital ay pinangla panuan. Ang neberestin larong nimla panong badai ke jail. Maki nabar pinangla panuan visitation and all. And plus we don't counselor and psychiatrist will pay age to die. Musim mga pet ya ka jing spoon ka jing e jing pi. But nanu bandong bagi jing sedang jungi ya kede bekam kede lembah ka jing e. Ni sutu ya kata but adu punya step ni sutu ka jing e jong play. Kamsyam laden jingai lagi tre eden dekat bat ni. Di kendiat ka bede bat kini ka benta bat kini ka lamti kumbang liasno na iba andro makan kajimot jong kalamti kumot ban betil lenti ban yelam nanti mangi nengkong kuki nang yelam ginsa yelam nanti au bre rakan rat bijingi bat mangi pat gin yelam nanti lengkat bat iparlok jungi ibala syade syakum hak jingdi berbuat berbayar ban yelam nanti sya kalamti kebatamai
kanti kebahat kanti besuk hagode bat kelugu shoban batai kelugu nasyukwa pan itu ipi baya kani kelugu la design da i way i si persa jonga bedang khalai snem i kot i yana sapaya na jeng is ini bedang khalai snem i ba la design ya kelugu nasyukwa batai ini kemudian ya kejimut thank you yana nasyukwa batai ini kejimut dong ba ni kwa ba kendon ka dur juga keti kebahagiaan ya kibrin dari ya kita kiperlok ki pengidon kam ikwa pan yelam iki mengi ketika lugu kapan apo kete ke depai kepala jot kapla pla si kibrin ba langam haki jing sniu langam haki jing jenjar yelam iki sya kalengka kebejengam na kalengka kebejengam suki yelam si kakiyo kham shalor asahit beneng bat khatu kapoi sya kajaka ski ani kajing syai kapalong kajing syai kajung uble kata kadi kajing tu pengisai nakti ngilam shalem syakal khaplang anta syakas sahit beneng bat sahit beneng kapoi sya kata kajing syai bat kani kadi kelugu kapa ngilam genti bat ngiya tengkat Maka imlang saalang kajongi hubungan dan dakaway pak foundation takam deh kalam di foundation kata ketika kedau di foundation tilang ngasgo tenat bidang kami mapi kum kalam di ibu pun majority di member jong kedau di foundation kat kebalong Papua Lule Ayu atau Pak Francis Lule Ayu langsung kait nak kam kubung officer sarkar berdiri orang kuat kambiang kata hak outlook kata approach di kadang kata kecing ong panggangannya dari kebosisya kepertai idon like nuhun kibriu idon kibriu kibapet yaki kibakijam idon kibriu ipapenlongi ki ai bekinja pat kekenhuan kebalai bet idon kibriu kepamtip kerja ayu di hangi ngasgau ngidon kat nengut angin kelivi jeladi idon kamba pikli nga dan ikli your father dan ni Pak Francis kelivi jeladi na pedang kita ki light lagi kenhuan di bidai upapenlongi ki ai bekinja Pepejai ke AA bekerja, dia pemtip kerja euro. Namar ngepej agak persai social media mental lagi. Ubrio, ubala pemtip shikam, udah ketesis berjerong bah. Kat kabaki, kok kendai nak shispa. Kami nak ignorance. 10% dari tiap. We ekspertnya orang kini propose tapi dan kam pan amen ni ke constitution jogari India. Nak idea kamu mana? Ujubab kalau orang balai pim amen ni kata constitution jog India. Ngajakan kumno. The conversation ko kumno begini ya cemat dari mindset. Di hangiru ko Pak Francis benar kadon sisya kajing syapti. Kadon ka fear psychosis kadon ru ka stigma. Kapa di attach bat kani ke problem jong drug manis. Stigma jungi ke bastet ba. Kemautan hak kepuar jong COVID ru. Pandemi ia ke kerteng jong kini belakap itu katak. Wah. Jadi mulong ia keren show. Cieng sistem lock pet nak kamera je lock. Set kiar
Terjerok kena mendai nanga di nitai jengi iklanduk kai landuk silang iwei simpria. Kenal kepuar jung iwei simpria ha ka society jung i ka kam klan banya kepuar jung sipo simpria. Tina kadara ka busuk asulang baik le ayu mele ayu utu boong mele ayu bila di suang ngapa tak ya ubat cellphone ubat ailut cepat percaya tak kudu ben secara tinggal semua buram yapi papi mi jakman pan lampi pat habapi lampi himla pan lam dai we sudah ni don kam agli ni dan don kami kita baru arti ni bajukan ni kede berbor dan encisgi aku world disabled day keren ni kede semua kede share kede berbun nangi hang ni bagi don Yibyang dah mat yi baru arti dan vision. Yibyang baru arti skor. Yos ngau. Abang ngim sengap. Jiran baru arti kiti. Kita kiti don kam babat mobile pamja. Dari kita kiti laju kita ni em yang jek em jogi we pak. Jiran arti kejat. Kita kejat ila jam syafran syakno kalian. Dapat kemawe ke dia. Keketian jong wei udah crowd. Wong kipriu bor tieng hot yang keciyap. Wong bat tieng palat keciyap. Tieng ba haduk menta pimpat im. Bisudan apartheid pimpat im. Marpan im kemet to touch lives, to change lives, to transform. Tak ada kejingan, jom kejingan. Yang semua pengen aku play, yapi kenhun, kapa red, kendrai kapa sengutu ya kini, pa panuanra ya kejing kela don kami yapi mi daladi cakmat. Nek semua bantan no, we ni kisamna. Sanyo. Bakran ba apa pi EU addict kalong masak te ukso. Kemudian addiction kawan nakalakin adik ya kapamet to enslave, but they are proud. Nak terkenal ke nugunuh, tapi orang kerja, drugs, ningkong ngi ong idi ya dan idi drugs. Andai kenal apa kadut, andai bang idi bangi, isyadi bangi. Ningkong ngi control bangi, idi bangi tu. Mereka bakut dalam sate merau jim kam disu kejong pi im long trashu el kejong met kejong bensin kejong jing mot jing berkat dei nak dau ngi sim gani on a war footing ye kun menta on a war footing kejing kersan ke bangi ai ye kun hul kum kejong pi kat ni place dang nget pin boy shen ya ka items jington kam ki pi nang bangi in la ban ai support la kam dan da kam la ban long sispa anak sispa dari nga assure you pi propon na sispa one way tapakoksan kolon shim nyau koru papide ban ai ban contribute kalian jopi don buat ki priyo ki approach yang ini mungkin orang mikmat mereka yang imut banyak charity yang orang kaya ke proposal jompi yang kita kami ini
ni borokin lo sanla ai budget ke e karul jong pi hanta meeting in belong program ke belong program dak bisa jonga unu pi ai gerap je kita iba cidom kita ikut suet apa pi op hirap terbut tapi don aspa tenggaru say no si spa tenggarin nak pelajong pi dari tu silong pi transfer pi sim nanga pi aski we bidai tan transferi iba penyerap transfer ya ke aset nak ti jonga si ti jo kita ko penyerap a sense of involvement ngit menai presiden lakran Japan board jong jing tien jong pleiru hidayah ketama love, hope, and faith. But the greatest of these is love. Karena ngim dan hi, kecing iet, ya kekam, kecing iet, ya uglai kecing iet, di para priyo. Kaka kekien, reng dong. You exist. You have not lived. Ini ke stigmatization, ke jur palat kabar kum hak por jong COVID doktor je kun ge jong i yap da yap yu tau riu ong long ru se sinong jong i thap ekta stigmatize oh i rehab center tum long ron go ikut kunhun ko dang shen ye kundu nga balai ba pi ben mi ik teng jong sinong jong Imut menong bah kesinong jong ki borok kali ki angel berkil kuat sudah dan kum kata kesinong dan popas bah lihat bah ki exam sa nong thamai we wong em tu di nak dong jongi we em him dei dong fi di nak dong perlu dapat dong ha jadi pada drug addict em pi tu jong fi de ha wala betul tiar demi em tu di pethana put sam tu ada sana order jompi mudi sana kita kani ka blame game kanam koi shano dengan ong ipi bani ke ibang Pak Francis proactively darang ia kunla ai kitila ako sansem ngila ngidai banla ya kan ni problem don't drug manage I don't come ya kecingnya aikti om kecingnya kedokti apan ruhan ni state government ngila long proaktif bah akhirnya ki asnem sitek tapi kebebat sistem kita dah borok mentang ngila don tugas ni ngila don ke dog squad K9 squad ke jongi sin kebening kong bikin dan haka entry point nang tay na East Jakarta Hills bentung shipnya kali ya kaskana vehicle kebajar lakjan boy arkurur entah long in the process pangin procure ilong serious dari nga ong ipi the seriousness jong the political leadership don't come rupan phalang the seriousness jong civil society amar ngimla patsecar tang secretariat kumba father imla pat penyak jaga balang tang yin mane tapi don jige yin jo ai number food to say WhatsApp yang ai don kap jing doi to ngi phone setoi ha phone long hi reach out di ashwaba and shong assure you in I full support ini initiative. You don't come in smutu benda, you don't harut on top of the full hidup. In happen ketika bangin long the job. Dikiri kiparlok kita cover. Wah potensial lang ini. Maka lintia jopi kamde good ada addiction. Sebab iki, Roy, Elton John, Eric Clapton,
Ini kita recoveries. Beri kebelangan, belalai. Dan napedeng jungi iban numdi agak kiat. Benumdi dan kebiar. Tambah hak tahu jirai ke tahu. Elton John ni Eric Clapton dia. Tak khasa lagi sepak sian rum lah ni. Tak kata what do you recommend? There is always light at the end of the tunnel. Dari terku yang ini initiative. Baru kita belum involve hak ni. Let us be difference makers. In penlong, yang tak kebak kentin kong, in of day tang transmitter, angin deru transform.